Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu, to je prvu epizodu pucanja vatrometa. Danas me puno bolje čujete nego iz prethodnih klipova jer ću koristiti ovaj diktafon sa telefona. Znači danas sam pripremio manje bokseve vatrometa, znači probat ćemo danas recimo Grand Prix, probat ćemo Mars, probat ćemo SP32. Ako malo frfljam, ne zamjerite mi, vani sam već tu 2 sata, 3, smrzam se kao pička, da izvinite, tako da stvarno se ispričavam, stvarno jako hladno. U svakom slučaju, lajkujte ovaj video, subscribeujte se dole na kanal. Sad ću vam objasniti koncept videa, znači ja ću vam danas objasniti šta sve od ovih vatrometa ima, otprilike, i onda ćemo krenuti na testiranja i to će više manje biti to. Evo, ajde, prvo ćemo uzeti Grand Prix. Znači Grand Prix ima, recimo, koliko sam zapamtio, 8 pucnjeva, dosta malo vatromet, dosta zanimljiv vatromet, tako da probat ćemo, baš me zanima kakav je. Zatim imamo vatromet iz Solar System serije, znači ovaj vatromet ima 16 ispucaja, tako da dosta zanimljiv vatromet ovo može da bude. 16 ispucaja, 40 metara leti u zrak i 26 mm je promjer tube, tako da to danas testiramo. Zatim imamo SP, odnosno Space Power seriju 32, znači 32 šuta, 30 metara leti u zrak i ima 16 mm promjer tube. I za samim kraj imamo veliki spektakl koji ima 19 šuteva, 26 mm je promjer tube, tako da probat ćemo danas ova 4 vatrometa. Bravo, evo nešto pišti. I uglavnom, to je to od klipa. Vidjeli ste kako pucaju ovi vatrometi, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, bacite like na ovaj video, subscribeujte se, sve linkove dole od Oriona imate u opisu, tako da obavezno posjetite. I naravno, bacite subscribe meni na kanal, tako da vidimo se i čao!